Ala ka kabsat, makan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen napsug akon. Namin ado akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo tabasit ni. Agakaarubay o madisturbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Apay, di mo inayaban aya? Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot agraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon, ngam ang handa-handa kayo pailang amin. Nariwawa kayo. Ay, ayaw na yun day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Nunalpas kayon anangan. Agawit kayon. Di kayo aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na mare. Ay ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon. Ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita. Agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas da dyan alakay. Hinton kon inik ka kon ning. Ay, saan agparbeng ka. Tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Ammo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan ang makaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti ramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stop no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita ka aruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaalan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan dati kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldo. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita tao. Amok, adagiti manan anak mo tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala. Saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Rukon day Tata Saldo. Kinuwara naman dagito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya da jay bakit? Ay, ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Iso nga inyag na dito'y. Apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni jay? Ay, jakam mo Ngam saan mat arimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan da jay alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't tanti pabasulan na. Ala, bilinim latan dagiti anak ta. Asaan da mapaban iji paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, mare Milan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawon to'y kumare, mare. Hindi ka man kumanatawa, lumabas dito paraangan. Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya?
Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas ti alamid yo. Ala, agsina ta dito yan, Mari. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor Mare. Ala, mapantang. Apay atunggal umayak dito'y balay mo kabagis ket agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awang pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapayda kanyak. No apay ngami nga da ka arubak dito'y. Awan mo't idi ka arubak. Ngimita nagaduda. Ay ket kapilitan tanagatang dakit nga raw dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May mayat awan ka aruba na. Tada peace of mind. Ket dito'y nga raw ti ayan ti balay maw di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kung maapakibagaya? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga main. Basit laabanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko apaggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karubak, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da di akabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo anak ko. Awatan tayo latan takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldo mat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagang man no papanan na. Sikan mabutengak. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sa matrik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Diyak kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellyby na apimanaw Mare. Uwan nga rod. Ay, una yan. Sabali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, Wine, Ipag, Fele. Ta, manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak meten imay. Ta, awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik nita, oy. Ngam ita, at darason, iso ngay maya. Kat no mabalain, makipagnaunak pa lang niti balay mo, Ipag. Tagbiro kak iti customer ko dita, oy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko, kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo tikas ta trabaho, makamannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw. Makaamu ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kas labaro no agpurma. Sa bagay,
Gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga ore lakayan. Wen, tay di ka ubingan na. Ado tiyag kursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yaw. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw na nang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Ang pamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Ag mas masahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit, intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kita dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay? Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo, Andoy. Dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya. Ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaid mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan amangan no atapan na iti tao nga da nagkinaawatan mi kuni ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no kasta. Saan mo atay? Ni kabagis ko. Pulos mo't salda. Itaan niya aga po ngay mak. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitmo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya aga po. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag-party ag-birthday Ni? Ay, katun Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag-celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak metlag no adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy. Mayat nga ron, ano kasta tata? Umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rod ngagnana din niyo pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kan pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko matngarod da ita anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan iti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam.
Uwan man. Ang damat nornong konsi ka. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Antoy, nabayagtan nga kapkabalay, nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya, first move ngay pagbagam, salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakan. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso adak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak, Antoy. Awa, iso binaliwa may ti salda tinagan mo. Andoya, kunamat kanyak. Diyak laing pagaruo pa. Ay, pumanaw pagarudan, Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Sal daw. Wan siguro Ta di pa'y laan adlaw ko dahi takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rudin Umuyong man ang Uncle Sal daw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yun, di kita anak yun. Tadi daw may agiwara-wara dito yung arubayan ko. Nay, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung mudang aramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay, sus! Di ka nga min agungat-ungat. Ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay, sus! Ipankalaang nga na ospital ka ba, guys? Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na, kabagis. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabagis. Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, no jakon makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot. Kabagis. Makapadakas kan ka ti kasta. Wen, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti ang balbaliw. Ikarigatang ngay katenday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No ada kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isong agbalbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan no kasta ka. Wan. Ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Nang, haddo ti kwartayong. Nagswildo aki di kalman. Isungay kan kay mo ti kwartayong. Ay na.
Ay, agyaman naklulit anak ka. Ay na, kayat ka anak ka. I love you. Igatang yu iti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa kasapulan nyo dito balay. Uy, nanak ka. Ay, agyaman nak Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw, taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumporme ano anyat lutuan nyo, nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak kaw. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumrek kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminang kahit. Doari baw tinted na. Ay, ungaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman anak kaw. Talagaan na akong kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol yo, Kahit da kami matla tinamnamaan nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay, tananakam kayaw. Ngam jay inauna akabsat yung Awan pa'y maitultulong na kanyak, may. Di yun panunutan ni Manaw. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wun nga raw. Ni Manong yu asimut ti paka-is-stressak iyay balay. Anya nga tatilot to kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Intik outan da kumamot na, Sumapol ka iti trabaho. Tapno at da paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa ima nga rodtiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. No awan agpatrabaho iti kalsada, awanen ti pangalam iti kwartam. Nang, kwartayo man kiday. Tayo na magumatang iti sida kay store. Ay, dumawat ka iti kwarta, imbes asya kumatikam. Awang nga raw kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay to ikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagas out. Kanya nga raw, Mike, kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan, dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya ngay, o man ay turpos ka, dak pa'y nailat pas dahis ka. Wuna, tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga raw na nakapoy ti utek ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nangan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay, agtal na ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok, idi ka di mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Agtal na kan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Kaya ko ata dominay. Kaano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro a kontrata ti anak ko na jay. Ay, kawan na tata. Agbalong kamay. Uray sanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag di babaw nun may, Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam san akams. May met di comes, tanoad ado ti blessing.
Tangiwat mo man si kasi mo. Ah. Kas kala maur-uram mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manay. Kanya nga rog, ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Dagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang, may. Ano sa nyo? Ano mano maitagaw? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan at tao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Di tao man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapul ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot kun ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslasanda mga anakay. Kakarooro pa kay met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo timanga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumuti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kapapay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madyari na. Apa isimo? Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent nagsaw, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apa ingay? Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang gurguranti na kanya ke tikawan tiyada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Kinabudno na, italang agparte ka niyaw. Amok ti sasawat. Mas nawak nga road. At saan kamot nga inom iti nakaro? Wala tata, italang. Takaya ko ayaw awantiri na. Malagip kumilat na lang iti pagpaganinang. Kaslawan sir-sir bigi balay may. Ala, uston. Basta sing-singpet ka. Di pakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwaswan simaw. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatata. Masaok lang kiday. Saan? Diyan makidi maramay. Ana? Ay, ana? Damagat? Anya day tasi mo. Adon nobya, ma'am. Awan pay. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagam may. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay.
Ha? Mabalin ka agara mo no saan? Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan? Ha? Huwag kan saan lati kaya kung isong ba? Mau! Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan? Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow! Agyaman ang rodana! Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na lang. Nagarama ko na, takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw, sana. Nagaram ka? Dayjay pay mo't apada marigrigat. Anya nga iti ipakanakan ka. Apay nga nga iso timang pakangkanya ngay. Siyak atimang pakangkang ko na. Nagsasao ka. Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang mag. Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga ikasar ko ni Ana. Ay, saanan ta kasar-kasar. Awan usarom nga kasar. Madumot titarakin ko amanok. Apay masapol na baboy kin nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya, di ka lagbay. Tapag ba inak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalailin ti rupa na. Ay, sanang! Mangibabain lang tahandam nga kasar. Nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No, kasta. Aga-abroad ka mat, Manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Dororaya. Ay, agpadatang nga ruda, Manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta, Manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyo, simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw? Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni balayaw. Mala, hindi patakder kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema dahi ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumanglip-lipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin aya mo ta malipatan mi dayta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipaw iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti may tultulong yung kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni iti mabiit, Manong Simo. Sikan ti makaamo kininanang dito'y Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwarta na. Saan na day? Kababay, nung daw atak. Makatrabaho mate. Ngureon na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan di taday. Nalangaron, makamo ka. Basta makaamukan ka ni nanang Tas ikamot lat adda dito'y. Una day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam ka kagrasya.
Agpailihan sa... Wan man, tainak man mang restaurant, kaka. Ne, kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idi na panalawasan. Sa idi na minsan nakalman. Kaya timbaga, mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw, kaka. Iso nga inak lamang restaurant ang. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kitama. Mga numasobram timangan iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga da pagkatang itinaimas amakan, kaka. Ay, malaksid no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kano nga enjoy ka mangan ngay? Inton mapukawan tiraman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kahit bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka, tanay narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoyin timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, hinanang itilinuto ni bakit pinabait. Sigurado magustuhan na daytay. Ha? Ang dagas asaw. Anya nga dayjay. Ay, ninsa mo inanang kaw. Ay, inakitain. Yujak kayak tibatay. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Tanay itaray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan, tanapik taramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentunyo ka dada jabraud? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Sadya kayas. Bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak ka. Gapo sino yung kuiderskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon. Aya, inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawusming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpauig dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo San ama ko ti daytaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo la daytaw. Anta kwartami ka ni bagakaw. Talo ti mula mi anatang prutas. Kan makipurpurdiya kamay. So saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami ti makamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo aya. Bakong ko sasya lagabayin na ka. Gapo iti kisawin ko kay pakawalan ko ba? Ay, napakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Pagang kayo nga inang kaw. Si Kang Rally buyurong akide. Si Kang Gayan, di makasulong kanya kisa. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroaday. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Manang Biyana! Manipud man kani Kabsat Glenda sa napud no anagantin tay drama. Kat welcome kayo manan nga agbuya ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, ni Beng Sagon dita Green Park Village, Jeffrey Martin dita Pangasinan, can advance happy birthday kani Boss Eric Espirito from Jopay Cariaga, Kudyamat. Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanang, adaw gali ti inak, anaapal. No adapala na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagura ti inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabaket lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala na iruam. Kung ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot na taon nga ay, imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manen puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaen. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit di tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung bigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli daman ninton bigatan ako. Sapay nagadayo ti paggapuan da. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay. Nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod. Ngambaybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki di nga agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manen puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta? Wan nga rod Dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Diyak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadataan ng paadal kan ko na. Nay matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Napsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmatikas kaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawan mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asinula ditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Naimbag ang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata? Taagdardarasak ngamin. At dapay papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw da sakti naranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata.
Nadlaw ko akas la kagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kan kuana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat kan ni nanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napangles na itan bakay. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kaya ito yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisina ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mo't da ito asumanan. Sige, mangan ka lang bakay. Ibusam na ita, taamang mabanglaos. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako da ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man Puring. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan mat? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di mun tumangamin imbaga at agos no asino tinangtag iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ni Nana Puring da dya, nanang. Napa yun? Hanyat mapaspasamak kang kuana. Bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon? Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mabit lang nanang. Kasaritak ni Nana Puring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, Nana. Tapang madakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Bakit ti tiyan ko? Kalutluto lang gintad mi kada kayo, Nana. Amang ano da sa bali akin nanyaw. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan na manggagamot ti inak, Nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay agpaagas kin ni Bakit Luseng. Di yu patpat yan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, Puring, umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga uloden ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga dagura ni Nana Puring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kagura na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daduma nga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma nga minamang gagamod. Saan na tila ipagpabasol mao? Diyay siguro kinan mo ang nabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idarom iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga nakiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Amangan noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iye bangkag. Damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang.
Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni Lusay. Saanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat ti agpa-check up. Di nilusing laangan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up. Taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak kaw. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawananda ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpasngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakit. Anya nga raw, adaditan. Aklunan tan ati gasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timuten anak tati tupi kuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakad. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumuten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kaasimay. Nang runakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anum atulungan ti garanggandyang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak kao. Ayan ni nanang ngay tatang. Anday di balay. Di na kayat ti umay dito ospital. Masadot ka naw. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan nyo ko ma. Kan pangalaan nyo ti kwarta abus-busin niya no bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tad iti sustento na. Ikit nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwan nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raod. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo. Anyamatan anagringgor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumika na kami anak ko.
Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurgura na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa maawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Kita anak kau. Di kan magsinubyan kan kuha na dan asawa na. Wen, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinubyan kan kuha na. Ne, apay akasla na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan. Pimanawan da Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka data. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pa'y lang nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ganas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun ngarot nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapasngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta agmay-maysa ni Puring dita. Ngun nanang. Diyak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan nak. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yagak iti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga gin-ginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgura kanyak. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Cardo lakay. Alamatan agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan po rin.
Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no daki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agaawid kan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mo to'y balay. Kat no inrikap kumot day to'y sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no da nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Tatang! Ha! Nagagkilenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Itay kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa dito'y. Kasla akla mabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yu kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yu. Manang! Biyana! Kapadasa ni Kabsat Maring san naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsak may na hello mampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring. Derma ng biyanang, may hiligak ng agpapintas, isa parlor ti ayuyang ko. No agsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, ket umutang aklatan iti kanan mi, tapno saan na madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso ti gatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang kan iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga rod, sikat ti matong pal, Rudiang. Anti Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, marek. Do kaya mau, agsublikan taw intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may amasida dito. Sige nga rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Nalala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man diya to buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawas na palabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadaal to buok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolor nan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balen basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ne, aduman ng tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay wain kalakan, ta simangpat lang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay kita la,
Mangpili ka nito tangam. Agyaman na kangkal ko. 5 nga klase ti o tangak niya. Mabalen. Sagdudua nga supot. Nyakita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pa sarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabait lang nga raw, anak ko. Data, naiplastar ko na ito'y biga o dagito'y dayang nga inutang ko kini angkal ko. Kampay idi. Siyak tinang ida ang kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Dan may. Tapno kasla kalot-luto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Why? Awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nang panglumot ng tilot-lutom ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tanay. Makapabisin mo talot-lutom. Maring bakit? Awan mo't karga tayo ray. Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi tayo pinaling kay mga. Dagi jay daman ni, makitam dagi jay nakabiga o nga nakabitin ijaro bayan. Indayang kon dagi jay pinaling kay nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaeng tisid-sidaan tan bakal. Katalaga nga kasta lakay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajerefta. Nay, sabali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga medya na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grind nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tayo natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo apagay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makichinda. Sikay, adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw. Napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo no dalang bulod. Jak malagip. Dahito iti igatang mo. Tay nangin at igatang mo tapno natibker. Dahito iti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakichindak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng tikulor ti buok mo, maray. Wen ta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak lang iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsin ta buok mo. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal tibok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan numadadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno lumamuyot kan sumilang. Ha? Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutang akman iti si Danme.
Basta umay ka, umutang ka. Pasig mo nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing ang ngaron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang runa kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mang tadmat ang ambasit is sweldo na. Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Ala nga raw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo talinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangantan tani kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kayo. Ano, nagimas ang tayo bukol ti balatong. Ayun, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibustila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro diti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukataman ng ti kolor ti buhok mo. Haan. Ada ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpis. Ay kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami diti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Adamom. Kabailan na nga rami din dagita. Ta kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nangay nga banda day jay. Dita abanda ti pagnaam dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay? Ang ka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. Alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, Wen ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan lakay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat ta putahi ti sidantan pa kayo. Wen atap no mabsog ka. Agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakit? Kasla umad-adumot ng tilot-lutom aputahay. Wen atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko iti kinaanos mo kanya. Angam nay, nagpakulot kamot manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali tabagbagay ko? Akan
Apay takiday mo, kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo, kasla imatidog. Wen, pina-extensyon nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no, hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat, hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit, oray anya pa tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata, saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayo nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng. Ngamdi kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakum tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, mareng. Umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, ante, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam. Apag isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik outam kaanakan. Wait, mabit lang. Thank you, ante. Ay. Apay, teko na dadya nga, ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti ante nga, ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta? Saan? Apay ay amatay. Ibatek man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito'y ngamin number ti balayo ti nang i-addressak iti parcel ko. Apay anito yung ay. Mabanog ka pala ka umay dito balay. Basta. Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakkel niya pinartay. Inadubo. Ay, mangtad kayo man ta pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, kalataba nga alan. Anak kaw. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti pan nag-adobo ni tatangkal. Ay, uwan na. Uwan nga rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado ba't ti simang para parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di bati mabayad. Binayadak pala na giti dadluma. Ay, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in order mo. Ano nagijaya? Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukata kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw kanakan. Kas makita mo. Awanan ti naka-display asidaan. Hindi pa ilaaldawan na boss.
Ay, kaman padasan kanyan tim nga idna. Mga adupay tila ko na sidaan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante idna. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayot nga awag daytan. Mabit laang mareng, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit, tanay, nabsugak pa. Nagpamerienda kami, ti may sa katrabahuan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Rudiang, agrihang ka man. Rudiang. Apay ba kayo? Nagsakit unay titian ko. Maulawa ko na agkapsutak. Anya? Apa yan? Amang ano, danay kontra akin nan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Agkapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunag mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam magtakalut-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Mga anuhan nga dagi dyan. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katugangak. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan may, ti gagara may. Tadi na kami mo lapat-pat dyan, jay asawa, mbaraw. Ha? Ala, sumur kayo pa nga ron. Rodiang, adan samat ka no naggapo ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga... Owen! Tao may dagsing-singer iti nagado nga utang mo! Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Rodiang. Di balita agbalbaliwakon. Hankon nga ulitan dagijay. Talaga saanan? Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Jakman amoy tinay nga uyak. Di mo't may kikat. Moray agtumarak, isulat tamod. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga min Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Ay, sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Manungay, ti pawit mo, hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga Rod. Diyak kumakayat kag pa-check up ng ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga Rodan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga ayam. Mabit lang anyat kayat yung merienda ya. Ay, nagadumat ti kwartam istaw. Nagsasangaribo pa.
Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yaw? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusam ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apaya kasla ng sakit tinakam yun, no pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang ha, pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayo. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga ano ti saan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tayo kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasana o adi kam makibiyang kat kastamot ti aramid mo. Anyat kaya ti amerienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya, ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga minan di uyak nanang. Saan nga agim-imbag? Uyak? Ha? Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salun at mat ni Istaw. Panagkunayo laang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wan ta ilimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adapay aramidet. Baliwan tayong tumanong tiagsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Kat, kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Mapay aya lakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak ko. Anya kanser ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakay. Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agangasak ka na ang muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak natan ati papaday ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta gimpag ka. Already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intun bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Wen, Hulya. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni nanang.
Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain, oras anan. Amumat nga ti sausaw dananang mo may papankanyak. Ugat, kasano ka nga rudan nga eh? Mga alaklangan ay titangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ti makaamo. Ala nga rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga rod lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw lakay. Jak amo iso tayo nakita kini limaba sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaw nundan. Uwan, taawan ka nungarod mga sikaso kan ni istaong. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay ti nariknak iti nakita jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan ti langana. Nagsosyal mo iti babae. Ay na, narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diyak amaw. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau day jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, nana? Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang master ka, nana? Manot taon mo nga'y. 21 kun anana. Ape anagado damdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo na imbag, balasang ko. Ay ayan mo. Igawan nakman. Kanay mabisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wine. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant iti nayul-ul. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat la ti ibagbagam. Pinagkatos ka nga'y. Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot da jay, babae, Saan ba't Ita niya agapaw. Kaya't ko lang matapun kan timbagam. Sana na masapul apengkem. Taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akas lasaan ababaunan. Iti panagkitakin kwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tama nga no nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay.
Ay, sos, paliwan nga na imbag di manugang yo, Bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Ha? Apay ayaman ng aryang? Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya? Ken kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At da iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglaylo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yar aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Isang agsugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaak? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni ti mabiit. Pagatapan nagpailang mat. Awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak lang agpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga ron Ay na, sapay lako atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga ron. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta kan? Kastoy, marigrigatan. Anay ko. Ne. Apa nga yakala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti. Tumagdari ti mabayak bakit. Ako piti barukong ko. Ha? Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabilit sa ngamin ti apit ko bakit. Di ka ang sauwi ti kasta. Angam, limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikal din ko! Agal makaksamat dan! Ayan mo, Istong! Ayan din sasaw, Istong. Asino day, Jay? Ako, silid bakit? Jay, babaw nun da, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan.
Ay, pinanawan tin nakasikugin ko na. Ay, kasi nga ta linukod api man. Ha? Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya kaon! Kalahat mo't apimigsan ni Stong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatana ka anaka kon Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapahinga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Hulya, pakawanan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Pinulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong no asino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Hulya. Ay, ni Hulya ti pilyag. Tayo ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakduran dagiti nagadua karim kanya. Hulya, apay, di ka mabutang nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak kau. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibaga iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makamaw. Pangeding mo na ita. Ket naan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Taimbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano adla? Kapag gatang kumut na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas tatilangam nga imay dito'y balay Hulya. At da problema, ni Istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartak. Kat adanang kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayim latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siyak, mariknak no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapong manan. Napnapan namin ti manungal daw. Kastamla ka na yun.
Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak mo na yun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ura ipupok na kundi ti balay. Jakon rumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, Istong! Apay! Hulya bakit? Ada pa'y kwartam dita, ha? Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na, ha? Jakmot ngamin makasapol iti trabaho ka. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa, jak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takasla anak mumutan lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagadang ayan ni Istong. Sa payla ko matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel a balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka ditoy? Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka ditoy. Akim balay iti daytoy Istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim Istong. Hala, agawid ka, Hulya. Lading itag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatak. Kat no agdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak.